tuko na Carol Robin ambaye amefanya kazi nzito, tuko na waimbaji mbalimbali, tuko pale na watu ambao kwamba tunatumia kwa miaka mingi wamekuja wametangamana pamoja nasi. Lori yetu KBN 246, tunaomba kutupatie nafasi kama ni kuenda, kama unaenda uko juu kama wimbo. Lori yetu, asante kwa heshima na nidhamu yako. KBY 637G, tusonge mbele kidogo. Pick up tuende mbele kidogo ili tutengeneze msafara ikue salama. Watu wa namba ni watu wa ajabu, wamejitokeza kwa wengi. Amen. Asante. Amen. Tunaweza kwenda pamoja. Florence Robert ndiye anapelekwa nyumbani. Asante sana. KBY 637G, songa mbele kidogo, tutapoteza signal. Townes KBY 637G, songa mbele kidogo, tunataka tukue karibu na mwili ya mpendwa wetu katika jina la Yesu. Apewe sifa mkombozi. Amen. KBY tunachanganyika. KBY tunangojea mwili, tunataka tupate nafasi. Amen. Super.